Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uwe na kinong yasad an balapaw ka jala bat ubade chairman ka GACBOM uba Erwin KCM Sutanga ulakan tho ating ka sarkar MDA halor ka jingdawa toket CBI hawayade bat ka jing sya siat yap kisan ngut kinong snong hamukro uba Erwin ulaong ba sarkar MDA menchua ha kapor bladon ka jingdawa toket CBI halor ka jing kano bam sap penban kalakan tad ban menjur tang namar ba menjur toket CBI ka sarkar Assam menteri rang ba jong iru uladawa lang da CBI pat kani ka pen ka jingbut Habayade bagajing syak kano ba Erwin usyak thiet ha uba Preston Tensong habayade bagajing ngap jar halor kamat khaput ulai thu da ka baong bagajing pen kre kadang ya chakmat ban pen biang ni kijing don kam haswa ban ya cha Supreme Court persya ya ka MOU ka balasoi ha preng ki armut ki menteri rangba ki pai ba ketika than kim don jing sengai nomor belai ka trai ka khata ka jongki ka nomor bon berap mo te kata ka baki om baki ket deng ket ayu kata it is matter of controversy nomor ki bon ki legal issues ke beda ba kata let's say lada don kapor ngan elaborate ya kata nomor ba kan kata bahai ketika pai ba sekitu ketanya mentah nomor ba pindapat ya kerkom em ngatrai ki brio ki hakalan sodong kari ka jongi kilai ihi ba karukom im jong kitu ki pai ba ki jongi satu kadai ba ka jing im ka ba sitam ba ki im nakarep ki im nakabut nakabor ka jong ki haka jo kapor ki don haka than ka ba lesi ngila ban ong ba kadai ka than yale kadon ka jing yale ka sarkai ba namar ba wasam kuntur si kuntur Himata Biswa Sarma Chief Minister jongka Assam ula ong clearly kadon ka statement ka ong ba kamu krok ka dei ka banta jongka Assam clearly kani bon ki habaya keren habaya yu ngi thap klet ikani namar kamu krok kama ba gitu ki khat artli ki jaka ki bala ya not within the disputed area not within the disputed area kabamot wasam umtra keren ju hi gitu ula khen be ba ka dei ka jong kani ketika danger ke banga kum chairman ke jagbam chairman jong joint action committee ngalapan pawi kani na pors ke por wan num lek tang na kini khal artri ki chaka namar ba ni don ka ma menta ka singa nampat pen paw namar ka ni kadang don hapo ka jing ya penbet ka jongi kham tami ka tu ka kes ka mangin file ti ngan numpat pen paw hapo ka media le ni khamat pai ba hanrengi don ka map khat pras pa khandai phun riu ka bala approved of surveyor general jong ka government of British India ka bala pen paw pro kini chaka wat ka gohati ro kadang ha hapo United hapo ka Khasi Chandiya Hills district clearly the British have clearly shown on a map approved by the surveyor general of British India government that all these areas fall under Khasi Chandiya Hills. To. Kaya ka pangilap ko ito kalong ba, number one, Assam Police, but Assam Forest, kilarong biya. Namar kikis ko, baka di ka tsaka ka ba, habage po Assam. Kaway ka mangalap kalong ba, kadlon ki illegalities ka bisir kay ba, but ya kanila sakida ka ba, siya suspend ka jal na. Hamukro ka ito nga lang karen ni kata, ngaong ba, kumno, ukajal na usi ubulalong senior bapak yang kerja kendek udah mau tu bara pistol tu uba pensiong set gitu ki pat ki jong gitu ki sipai ki jong bakin siap kumno kaan kam sya tai kato pause ula sya suspend hanrai tang ta suspension kambia namang dari uri pai ba kata lapoi haru kat katu jingja lapoi haru bangilai i kat nursin tang sudan kaji nga syo edar po silong la lek do aspiro pikan ma uhiar sepo jao ya bagi asoti ki ayu lek kami ti kena ni kita samla ki jungi teto kata kari proses of law ka bo ka bang ba la da ya kito pila ban lek untuk ya uni USP ayo ni OC but kita ke belong involved la de ban kem manta naik up show kita inquiry naik up show kita ge you Number key facts are already there. Was there a firing? Don jing siat na yes. Was there an intrusion into Meghalaya? Yes.
Was there apprehension of the vehicle? Kem na em na ikatu kali architect mustep kem. Kajing dia hadir nyo baje. Kitu ki beriu kala pen apa kali. Uberiu ba sulit rep. Kibat ya laingot kiba lek kuma onggi jantia ngi ong lek beri. Lek sabri mah ban ayu kadai ka por ot mentah. Ban lum ban lang yu kuba. Kila mi ban lek tu. Kibat ni gitu hangta sa shit pai ba. Sa pentip sto kila pentip ke sa mi pai ba. Mendai bagi yo gitu kibalong involve ba kata ka ba ke sokol ayu kal bagi ongkas smuggling nak bagi kena bagi mendai. Kidi kibreu ki balai rep laingot kira eki hang tu hapo ketika batalion outpost hapo mukailo ki bom ki shot eki serkai ngai ki ngai kendo eki hayong ra masong tu janme kila pangmet kila pangpat kila long tieng kila long euro kadon kata ka fear psychosis mo sistem bepla don kti pulit la bom la tiam tu fear psychosis kadon baik te halor kini ki jing sisa pi ka jing kalong ba ketus ni keren ba way inspector jong magalai police wong no we will wait for the inquiry. Okay, everything for a criminal investigation ka ba pinde na ka banta ka jing tokit ka ba hap bat ka jing le bean kradon lupa la siat menu ba ai order ban siat bat ka jing siat ro ngan oi pi ka jing siat ka bala ani ka beli isang sat pigi ke Assam Forest ki penenkam lagi 303 ki ba hajing sya ki kuli bakhlai imak bom don jaket ro berber pini igini kuli eki penenkam ki pulak don jaket ha u jaket usyal tu bara uwe ke jaket tu ni udan tu beras jaket nak mat ba unda siat ro unam kanam pra ka do kan u ya bit true la ni usakut tu kan kitu ki penenkam tu singi uwe dari tu bersiasat rendang irong itri bakat ni ba mi kat ni ta kata jingi ya tu jong orang basno bas ko sang sat uwe ni kitu mo ban kerambangin ayu nginum kelat iki kerteng ki jongki ngan puli iki kerteng ki jongki ki baklat ki dei ni khasidhar thatli shadap utal nartiang usik talang ba sirup sumer hanrengam tip manu uwe na kini mdon ba yatu ingam mdon ba trek ba yatu inga baki ong ba hadim ula kelon siat diu ula kelon kipen pai udai nang kini ki benta ka kpo umlayan su hanrei hang tur udang ksai bet udang em te ksai bet dan rei ong ram ba sinong inga ong bangai ilas kalong ba udang ya ksai udang tim dang tela udang yale ban yang ban yu te imat le si kisiap yang yu kita ki jing sisa ki hapan wat ban tokit kita bayu tu orang basnong jangan mukro enga nalor kata pi ka jing kalong ba ki pulit ki jongi ki don sangut untuk betul sini ki don tiar mdon wei ru pon pai ka jing sat namar ki ap ya hukum najro ki pulit jongi na agi don disiplin ba tangga ka por baki kerwat iki nong hikai iki utam don disiplin la bread do bom senior inspector ba ubala long senior ba ubala lead yaki operation Shakaru Hill CICI udang sim do tu tiar gas mo usim kawang baik umlalai tambah dapai ha kajingele pada Ahmad Sulai te dang hap ya hukum ni jrong kata ka bagi ki tu na lor kata ru ko basu komik kalau boy tu chairman juga mukro juga dorbas nong mukro omba nang rapet ala kiu no kenro bon bot split bat sesulai ong rap tan nga anda poi la tan kata kenro la kacakabun re la kenro pun pai ya kuli mo uru re lang dak ba sulai la kudup sulai tu teto i kita nyuma la se kita ki feeling ki babun tambah ka pengkemau nya ka wei ka longba pai ka lampi ki issues ka bani arjar sipo i ba don HDR lindo ilong ko minister don katu kajing asian yap sangut marmar sentip kata ba don ula alaikum home minister ula hiar senong nongstan ula alam ki platoon ubo ik temporary outpost tu ufon ro ngayo bangkran yo ba don wong afon yo
Yo Chief Minister ke Assam. Katu kapor u Profula Mohonda. Wong ong yu bapak kalau aja aku ni ngahapan pertek iki pai ba kecong ngahapan bu ke polis outpost ke Balong Temporary mewat wat riak. Mun mar gidon kam ban wan ra ka law and order ia ka jing sok ka jing sai. Di hamu krok pada ke ika baja kalong ba PE ka border ka don sasan kilometer 100 kilometer sekamar hamu kailo. Asam polis usong tu. Kini kitur sidok sini kam haduk mukro. Tak ada kani ka idea ka banbu ya ka tu ka police outpost support bertu kani very bad idea. The police outpost should be at the border, and then from the border you control the law and order everywhere. Pi, nomor beli kamdon jimut banbu habar tu nang tapin riak ya ka ika bajah si border. You put it on the border. Bu ika ka border. Sakaba ar pada kalong ba halang pi ka ibaja kisim ka tu compensation na asa kasih ka government of Assam upelong gawai ni kinong remban ong bakalang pi ka de ka jongi hang ni hamukro ru mlong ba kinsim ya kana kipisa na ka Assam hagajing sisa ka pisa ka banapo ka Cherry Blossom Festival ka bakila cancel ka tu pisa kan sa ladai ban sam show ikini ki long yang namar pilai kajing duk kajing sistem kajong ki kabla sarkai haga jo kapor kapisa nakatut divert no eka ban set up eka outpost ha mukoilum mdai ha mukro ro ladai pisara ba mukro pila pas kami kajing ongu Himanta Biswa Sarma baka mukro ka hap sipo asa ra eka outpost hangtai hapo mukoilum tengin sapat ken sakawai kalong ba pihang ni kawan ka ay balay nakaliang ka Joint Action Committee bangi persya kani ka MOU kani ka MDA government konrat sama ka ong bangi ngiya be ka arjar khatway ngan ong ipi kam day ka definite identification of the areas of dispute and the areas with the tribal land to which we have the right kajaka ka jongi kitrai di ka bangidon ka hok kamap khat praspa khanai phunu kala pen isai ba wat ka arjar khat weiru kalong bakla menta kane sarkar MDA kan lek kumno haba kamukro ka bamdon hapo ka area of dispute kala area of dispute menta kan lek kumno kita gidi jing kali kiba longkong san khamat pai ba kiman simbriu kitu kis sangut ki bangala puli kerten kila ale kasam dei tamaga jauh kala kai hangi u khasi upunar ka turut kasme ka bawan khamtam na kayap mensa ladam pengkhut ya kata ladam le kan yam ka rukom kan syong kan sa bat ngibat ya ka jai ben kum jingi kan bam ka turut ka ai kan yam ka rukom ka bahap le mata number 1 bo ka police outpost hang tai mukai lu number 2 sio ka babiang gitu gibre kapisa ka papi bu banyale tamasha ka banyale kita ki kam ki ba tang ki kam soba ya ka tu wanra no menta banle ka kam ka ba isnai gitu ki pai ba wanra ka protection ya gibre ki jongi hangtai da ka lenti ka babia amdei ba pisiong oh kani ngila don khat arteli ki jaka ki bangi ya klem bakasa wasam kani ka dei ka taktik ka jong unle sile shwai do ki khatar gitu ong baik lak biang ki kemen nomor beli prahajar square kilometer lak lek ta Assam pi prahajar square kilometer lak lek ni ya keren ki khatar haba kalong mta kumnu Assam munut ban kam ya kamu kuro kamut kambiang em gar kom kelen jong pi bapi ong ngila identify khatar tadi ki area ari ni daman ka tukas ngi tip ba kamu kuro kadi ka area ka bahap po Assam sakawai pada kalong kani piga Giant Hills Autonomous District Council kala ban exercise ke jurisdiction ke jambe kan keniat ke di nomor anda kale ke judicial inquiry jong ke Assam utu sitting retired judge bakilabu un khlelut bara but judge tapilatip un pai ka an un pai ka ai ka bapi ke emotion na un pai ka ai kajing kali ke jonga kalong ba
balai pi kelam pantrai kami ki working plan kabar khat kendai sepak kendai punyau hapo ka kes kabadan hapo Supreme Court haduk mentah kadang ya kabar ia kadi kila ai ki guideline ke besai kedar ki omba pi dai benda ya ka working plan pi pamuai thong san pho udiang bola sipo na khasan snem bola long ban ot pi identify ai ki pai ba kin trai kinyo jing trai ya karane kading pi ong ba kading smuggling kading kami nang no hakapor bagi pom pim tip se pi de forest protection force jong ka asam tapi ong ba ki kit balai pi kem bat pi be ki tang anda kading la apa hapo hajong ka kali te ya kani ka jingja ka ta ka jingset iki kali kam dei tang kini mensuaru itu orang basnong wang ba mensua ka don ka kali karbi kidai ki jong ki karbi ka kit ding ki wan be syaduk mukro ki siat pathar tam don bok tu kopor ka dei por min don bre surok krem lele krem mi ka ngok kali orang basnong ong pila komplain orang basnong pila IFR wong so don jing matoi mar don bakit kia wong so don jing matoi rei manta pada anda kala aja kum ni bala yap ki mensem jongki dok kisnam ki jongi tempan sesu tagadaw bon ki cikeli ki ban mi na kani kayo kabakam ta me kalong ba session nga ong ba ke MOU yakin riu tali ki jaka ke pekila assign kadi ke babakala hajing sala de pensanya no kaji kran ke jongki yakan ya kamtam kin kran gumno ukarbi menta upersya wong bangi yang baik dengan 1951 ke notification. Ke 1951 pada kai ke pengadon banong. Ngadon tangkane. Ukarbi ro usyak penduk ya ki traditional homeland ke joki. Ki jaka ki puta jongki kemi ki departemen ke joki kila syak penduk. Kaziranga bat ketika kani ka Lumding Valley ke tu. Kitu artali ki jaka ki ba ki compensate dak ki tahu ya Kaziranga kani ka wildlife sanctuary gitu ki wanra no ika karbi sakani ka than ki jongi dak to 1951 kade ka jingle bor halor ka jaka ka puta ka jongi do bo governor ka Assam ngatu ko por Shuaban long ka dis council 4 long ka dis council sampuar perlong ka dis council april tarik Jun kat kendai sepak sampuar hau kat kendai kat lai tarik April kat kendai sepak sampui ulah klon lupa ya jaka ulah tak ya kata ka West Karbi Anglong pan form ya kata Karbi Anglong ya kata ka Meeker Hills dis council kata ko por ka bakala menta ngitip kum ka Karbi Anglong kini ki issues ngihap banyak keren lah perlok Karbi ro ngihap ban ong iki bapai PP1 tour P1 kantor sia ka jaka ka jungi deka bor jong 1951 hanrai pi kam se ketika jaka ke jong pi bapilado pi kini kidai ki jingle bor mdai tang yang ki le bor ki karbi ro ki penmi ke jing surut apreng jongi bo karbi hoi karbi ula le bor ngi ula siapa pala mau la dia thok khanai kata mujam don ki yang kisam ki bagi kon kan thai ki jong ki la sai la rip apanyap kita ki babon ba ki nuksa la IFR la ai kam position no ti ka ba ngai menta kalong ba menen kamtam nga aten ni ko candlelight ka tu ka candlelight ka bakile na ki diam kitu ki sanseng ngai ba ka sentiment pai ba menta ka cintom kala asar kai kala sitam ban penwan ya ka jimut jimperhat ka basah usamla jongi nalor ka jing dok kam nalor ka jing saknyon nalor ba mi kini ki ke pi kala sanchar ka jing dok pilai hi mena ngatrai pilai ya keleng sodong ki office ke ba ka reaction gumno nomor beli ki dong tresor ka ki don ka frustration ka pasar kai bam ta ka frustration ka pasar kai ba nomor beli ka di ka sanchar jong ka MDA ka san sistem ka blalek kra long ka jing sanchar le bor le mon ha kini bor hang tang aku benwan ka CBI inquiry na sutrat bakin ai ka CBI nomor ka kapan pau ya ka jing long arsap ka MDA ha ka por pu pai ba udawa bandan ka jing toket iki bamsap ki jongki ki sim da rai ka kabinet banum sya ka CBI
Mentah pada Konrad sama ulai hadali penboru Amit Syah penwanra ada ke CBI. Atau PMI bergadai ke cing pas cing kabinet Assam, cing approve cing kabinet Assam ban wala ada CBI hello kena cing cha. Kasi perlang ke sokar berkelaya cing buat copy buat subut. Yes, copy paste baik. This is a copy paste government. Hey, MDA of Meghalaya is a copy paste government. Nothing less. They are controlled by Himanta Biswa Sarma. Whatever Himanta Biswa Sarma says goes. Their own decision not to bring the CBI into Meghalaya now. Maki barayam Bandumanra ika CBI hapo Meghalaya. Upay ba umsya ka ni? Ya ka jimbam sap ka jongki nai toket. Ya ka ni pada ki ong board CBI. What is CBI? Ngilai what is CBI? CBI is controlled by the central government, by the BJP government in the center. That means kamut ayu ba ya ka ay ka bakin toket makiro undiktir uhimanta. Ultimately ka CBI inquiry kan ong ba Mukro is part of Assam. The police are not at fault because they have not informed the Meghalaya police because it is within the territory of Assam. Pisa pa ila kalat kita. Namar ka protocol ka demand ba ukajal nat ketus ki kum senior officer tu OC juga kedai ulah dia inform counterpart jung cepat West Jante Hills bakram bakin poi ki police party itu daki senior officer bakin tackle the situation nadu assistant master por empat don bayak hanrei baki ken makadai ka Mukro kadai ka hapok ka Assam but kam dei ka disputed area ka main juga Assam nomor beli kam identify tiki kat arteli. Hey, lada day baki identify kat arteli kinong oh yes it is disputed area and therefore the protocols governing the police governing the administration between the two states will be in place. Hang ni ki ong am kadai ki chungi tem. Mentala pi ong Himanta Biswa Sarma ong where in the 12 areas which means Konrad Sangma and his MDA government have not done their proper homework. They have depended on the 2011 decision of the Congress government which was rejected by Dr. Mukul Sangma. After thorough study of that the 2011 finding, kabaki ong kitu 12 area, Dr. Mukul Sangma did not go ahead because he understood that this was wrong. That we have to be very clear. But this MDA government, without doing its homework, in a very lazy fashion, just took the 2011 Shushim ba ke rai jong ka ajar katwe si omba these are disputed area bas nomor boleh copy paste nomor boleh just to serve their political interests nothing else pa la kemen rumbui ha tu skim bajau hiar de helikopter pot las kan one ulai itu cakap announce ba oh nginbu no ka police outpost pot barto uklem lai hayeng ramas no uklem lai rung hayeng gitu ki baja hakaski katu ko boleh ai pisau kon rat hot kan we don lang tu hari kaski nang kong la di ban penpa me kata ari la jau ka la play ka snam la pat ka yeng ka sem la le bori ka kendo ka siap ka jongi ndan ni tengah mot ban ong ipis ka wei pada hang ni rong aku percaya kedar kadang kajing kena ki ong ba Erwin la sathit ba prestun don ke propaganda bagi ya penpaum ta aku ban ong sai kedar ki pai ba jong ri jantia jong ri khasi ya ka ri nyok trap mdan bala ban thit ni ka kam gala ban slam kediat nomor bling pai point by point ki ke badon kam le ya kan ka kes kam tam ngim kwa bakan fil nomor belai ka hima melem bat gitu ki south ligi hima ki balai kila fil kila syak reject po Supreme Court marsni iya ketungi ong em ni hap ban ya pai ba da ka jing up ka jongi ni yo e ka mak kat praspa kandai pun rio ni yo ia ka report uhit bala identify ka block 2 block 1 block 2 ki kasi kini ki penar kini ki lalung ha kinong pulut la identify lo ki village naduk kapor ka bala nyopo propose na manjwa kata ka report ro ngalayo te nga sutanat banyak tu ipi ba hapdeng gijing syak ni syak nyon haki politician ni syak nyon kamtam haki MDA ngila la ban perwandor ya competition ka badon la jan kot nrus pak pitch competition hang ni ngila outline dot perok ko hok
kumno history kawan kita ki points ki bakila ai mo kita nado historical perspective kanika administrative convenience nang tak kita ki bisa likely kita ki you mo willingness of the people ila penuan po competition ni ap setang mentah namar kani namar kidang don ki perlo namalang kona na ki banwan ki bansai te kidang yati ngadang phone nadu mensiski ki ong te kalong situation kum to tong ni ap setang ya ta kinyawan sama ki namar beli kita ke belum directly affected lagi ki hapan sai baras bat mengang ngilong ki concern citizen namar beli ke tribal land jong state ngidon ki interest kata kita pada ki basak kata direct ki don kaman sai te ki hapan man tak ada tang sula poi maki ngila fai ba mdon ka jing thiet yo ba arwin mdon pisa bala ban thiet nga namar beli ngala lor ki kajai ben riu ki post nem haduk kini ki sengi ki jong aro nganum syat ki kajai ben riu bat kini ki bayar lambat dengan kitip hi mdan kita ki bat kita ki jingkren kum kita ki tang ki jingkren ki ban pun nam bat kitu ki bakren ngaku ban phak ka message ngan numpat ai ka kerteng mata si ngaku ban phak ka message ba lada pi yai melien kini ki kam kai kini ki kam po ngan sa ai de defamation case ba ngan sapa an sipok hasan kror ba pin tengah bat dia tu bisa ngan sasam pada si baduk ki bistam naduk pasang ke phase 1 ro kala baklah kane kajing khala jong kini ki sanmut ke penpau sai kedar hiba kajing bakala kala syar kai palan la de ban sange sendan pi nga menta nga ong biang bangi don kam ya ke interstate council po ka article 263 pi karnataka bat ka Tamil Nadu mai kila estang biang ki kin pan bai ka 263 bakata ka di kalenti jong ka constitution ta ke MOU kam dandor nomor beli kat kum ke provision dekat article 299 udah kini ki governors of the two state which must sign this hani article ki chief minister ki sign all agreements all contracts must be done in the name of the governor it cannot be in this way sagawai ka hablet sa parliament okay and the parliament ngidang don ka lat ban object ni ndai ka kamut ba kan let home ministry also we can still object parliament also can still object tambah kajing kajungi kalong batip ki MP kajungi kila bantrai kata kadi kajing hey beras kataru ngam yos ko weiru MP daga baburam iki bakin kren kan like no under don ke business interest kata kadi kebaya kita kini statement kimi tangki business interest statement. Tapi bagaimana ciplik pura phase 1 ro di business interest tu nunggu. Kata te ultimately it arrives at that conclusion. The kumno improve kata telah dalam kamban proof tangki sa proof kan. Hey kita kata ketika you nomor beli ngam kuat ban wan ki isu ki ba extranas kini ngakuat baik ban tang ya kan baik. Ya kan ka pen baik pot delela dai ban sangat. Dai ban wan da ka interstate council kaban pet ya kena boundary kaban long da kalenti jong ka amdai da kalenti ke politics amdai da kalenti ke jingskau amdai da kalenti jong ka business kadiban wan baik da kalenti jong ka constitution nomor beli ngirung si India by constitution kan mawai kata through the sixth schedule ki wan ra ingi into India without an instrument of merger ki wan ra ingi po India ngi hapan pet bakini ki areas paro ki hap po ki autonomous district council Henry ukondrat sama haka phase 1 klem skong tu ikan ero tangi hapan si pungkut tangan ni kumba ong ba sela lap yap ni ba sela mo ba echa sela yang ukondrat sama tu very good in speaking English te hang ni ro kadai kata very good English but very poor politics Habayakran bu Secretary ke GACBOM uba Rastingwell Thaba loong ka Sarkar Meghalaya Sanphosnem kam Sumar yala ki jong gijaka nakata ka daw jala Assam ka kam ula benrapru da ka baong ka jingbamla manti la kam ha ka sinshar khadar kawan rae ka jingklang ka ding ha ki samla bat nong shong shnong ka jala ikitu ki jingjia baro na du basdang te kai ka bangang inga ka long ba kadai kamram jo sarkar ta bakan tem me ki jingklang jo ding
pihak keran haki sosial media piang ba kastit ji keladap san posnem ke kerta hadir modap san posnem tinggal laban le sibun ki tendai nginam laban len bagi dalar kompanya chnong kompanya rat kompanya ima bagi jaka ki puta jengki rat jengki kur ndala dap laisna modap himrap ki hap ki simbiang tu nusun syar jongara jukur orang bakur simbiang ndak adap laisna modap himrap ni ki simbiang kekelalang biar kajaka jongara jukur kerirat ka sarkar mer khalia san posnem ye kajaka la jong kam sumar teh ba pimpai tu kam ai tu brio ukam ai brio tu tak ada kai ha ba pimpai ye kajaka kam ai brio dan lo ba ki brio jingi ki shong hang tu ki im jenjar ki im lanat pila aku mo mi asno begini ki bora ye ki jing ki bak sarkar kam la ban tem ki jing kelang juga ding ka jing kot jengmut jong konrat dak men sisi ha por bayap uang ni dawai ke NIA bat ke National Human Rights Commission hakajuk kabinet minta bersuara dawai dek CBI next day bandam hau minta bersuara tekani kalau jing long keluk minta kasngi kulan kemai lah syai kulan kemai tekani kalau ke ba I artian ban la ban kelam ban tem ke jing kelang juga ding kan longi kuat ba ban tem ke jing kelang juga ding banura sibu ni ki bawan ra ke jipen hon yu pai ba kasokar India hakapor bawa ajmal kasak usia tang ti po gateway of India po Mumbai Mistra what kaklam bakla kakam ajmal kasak kabat kakam makti bak kasim bak besar balai baskar mereka kamla ban bat tu si ban hat basukam bet balai mendapat pelaju pi mungkin berkat direct kan udah ban wan ra kajing ni bat kan balai benda dan mar bakim la ban sim ka kelang ni gading mentau samla pai ba udawa banwara iuni nosiat sampai ka jela ka jingi pi kawan kam ta tiga ni ka jika feel fi kat misusan jong government ngai kalau kena than bi ngai ru ka babon ki jing dawa da ubrom hap ai kublai ba por udawa yu la kemen rembui ben hap yasuki ada kat banda dawa ban yasuki ka long kam kena tiga daw ngasiam ba kini ki berkhoi ki basyukran hakim media tentang ikum baki sepenuhun politics. Kim don kata ka seriousness nang ta bonora asisai ke jing banyada iki pai ba. Tengam tip ka ka buat jongki kom perkhat jongki. Namar kan ke CBI ti kembala batai seman jingi nem la banlan. Kan long kum do. Nak autonomi ka kala atau kursi. Ti kim kita ki berkhat nginem la banlan. Ta ka nget bu pai ba ula kham start. Un siam ya kara ke badai ba kai bu pai ba urai nai sekmat kasarkar habat sim lada kasarkar kamla banda gen khai kumba men gasni ngai bak sarkar ti bathi apang han negeri masyasiat keklam aji ra keklam ai kan ke komitmen la kamno la dai ban thung kam wei tu ki yeng baklat pi ban la ban kompensate nang tau tu pa tu ki yeng bupli ki batuk bekerdu ngai baki khon long ke dayam hadu bangamla ban tham jaumat la kamnu ikini bisa siat ka sarkar ni ban ong bakim dan kam masih situng karo kan pelut dak sarkar ne hadu menta empat dan message bak sarkar kale anta gini kata kadau kalong message ka ba ngakua ban ong ba la kamnu kide ban sim khia ye gani ban thau kilat la kimla ban solve ye gani ka issue kau mot dan jimot bandan hak sarkar kam dan jimot ye ugula kemen remboi ban continue kum home minister kam dan jimot you konrat si bon continue kum chief minister yes unfit yes like selongket kum ong gi kuai ki chief minister kalau ka jing larai bandam ban kelaktin si phang kumai bat phang kumai ngaban biang ka arja si phang kum seman mana bah arja si phang di arang do problem home minister what set up ka police outpost temporary hapok langpi merayap mentakile ayu gini ngam sutu ka jemot tangoi ngak bu kan ka jingan tu ka jing apil upat ba basabha ban long jai ngim kuwa bakin kading kanang kelang dengin yakon ya ka sarkar Assam bat ya ka sarkar Meghalaya menta ngina kami anti bak sarkar Meghalaya kan dan pai ba kum bakal long menta ka dan sarkar Assam
แต่หากคำตาอุปบ้าอันตัวหับอันนี้คนในสกัดเมฆเลียบัดเดสกัดอาสามแต่กันนี้ก็จริงอันตากบางibuในคำกับอาพิลอีกคนสำลาบักินลงกิบัดใจใจมังหับมันประคัดกิเลียงกิบบุญแต่ในปัตตานีibu hak nek khmat ya kan nek apil jengi bangin keren ro da kan snotu ikut juga ai namar ni snotu da da bakla minta bersawal da penal pas strip ini ni snotu ba dang mana mesti hak grup ni I bagi dan kibri ke snow bagi syak pendik po asam ni berhoi ngong hi pait ba bat uta ubo phong ya juti sutu bo tarusia taru prek ki pait ba ki im hak blok 1 blok 2 tang ban lek kit ke ba rom long tang ban lek tho ding rom long tang ban lek ke masi rom long syak pendik kajing im ke bor abso konta besar pendik lantar tekan ni ke por ke bangin kenit ya ni kerpat ane ke sarkar bat ikinong ilam ke bi je kri bujai beriu so syem ke jing kli nak matakan ke kam